Saima skulu wa kivulani wa St. Louis olawe mathima na olawe wodine ya mutha mathima ni mavinga skulu usu kwa evinda itesikie na kuveta maniwa alama evikite skulu ni usu kwa muvungo wa tamu wake le mailiana na utongo wa mwalimu munene hase ya sumo sa itambiriu itina kutoa isia miatianio ya mugo kuma sokoni wa mathima muvaka mbingiloni sia skulu usu kwa kila mowetakana kiyocho cha kwenda mwalimu usu wa veto kiyithitwe kisiaiwa ni muvea kivathuka ya kisomo na ndi livoti umanito ni mwandiki wa mauvo kuma kauntini ya Kitui Onesmus Talo. Asima skulu wa kivulanya wa St. Louis mathima olawi wodine ya mutha Kitui chaithio ni mavinga skulu usu na kuveta manyuamo kuma skulu ni usu mailiana na utongo wa mwalimu munene. Asia matwese miatene omuo kuma sokoni wa mathima muvaka mbingiloni sia skulu usu ala mawetakana mwalimu munene wa skulu kuma wasilelo utongo wa skulu vai musunge umasio maisa ukusiwa. Siana sikanesa kila chende abantu kuwa siana situ Ramadima musango ndeiwa na siai guru kwiba visi wo miwana ndakwatiana na alimu na ndakwatiana na stakeholders ilinge kila kisewa video musango uteka maondwazi nundwa maondwa nuitha enza wa skulu ibinda inge huyo jamaa anaitwa principal. I don't know whether he's a principal. Anastahili kuondoka na aje shule yetu. This is our school. It is our property. Hakuna kusumbua watoto wetu. Na imetosha watoto wetu kusumbuliwa. Na yumo zetambia itina wakwenda muvea wa kisoma vete mwalimu usu kuma skulu ni na kiyocho cha kavinda kithi toke kethu kiswa ni mevea ya kisomo. Amebana sima madima. Ni matoye kiyocho kwa CSO ni asungiwa matwa kiyocho kwa education officer ni asungiwa matwa kiyocho kwa TSC ti asungiwa twatwa ngina county level ti asungiwa tatwa katika regional level ti asungiwa umunzi toka pa tijaze muzangwe kata ngene mawetakana nthini wa skulu na manene ya manywa yende na kuthea kwa kiwango kinene wala matelemia kutwaisya miatianio kila muthenya muvaka mone mwalimu munene evetanga nthini wa skulu no kana matunge amanyuwa mo musango achuka ba 2015 ethi skulu ina student 480 umunzi madropit makoka 216 lengwa kana diwa kitu nene chawa sei twache musango ekata Ijitiba titokia mundu edhenu titeta gitao tina dhina na mudhukumi tina dhina mwalimu yoyote ambaye wiba dhina witunu musango ibinda academic day nda pia ningoka nadiwa nitithi wana jero meeting yaba nidevona ando meeting ndidi awa tiamba kwikala na mundu ambu thembo zupa asiyame konanya mwalimu munene kwa kulia kuvika skulu kwa kile vinda na kwithia matena ngwata na yanzi wakati wa mwana mwalimu usuba la maweta toithitwa ate kumethukisya lile vinda la mwalimu no che skulu ino foba manzi skulu ino ni ithitwa yente muno na nene kule ngwenda kukulia atima skulu ino ati kozi skulu ni tio bingwa wa ni mweti etiana skulu Mwana kwa nondo achao yovo miweta kana skulu una ola wina manywa ma 8 na anake ondema ya kwa mandhini wa skulu vethi na mathina ila mwakwa stima wa mina kwa manywa asu milasimika kwikala kibindu ni mavula nete kumana kukasikana kwa mauta ma generator lama weta kana kiko cha mwaka mudhalu amanywa mayeka mutiani kwikala kibindu ni mavula nete ni kwa TSC kombathe sianila inechie mwaka weyo ibinda ya mutiani kwekwa ni kwethiwe ni tilabu ya stima na ila kwethiwe tilabu ya stima skulu yitu i generator skulu yitu i solars siani hizi siaka ni siwa mwaki na siani hizi situpani bulanite ni woga na diwa siani hizi situ ila tezi kukwata habari karubu kai wako wiwaba karubu kai waba mukola piu tenda baba manziru ya skulu tenda manziru ya skulu
Sikulu ni itu kwaka na sikulu ni itu kusiaizia na timumizie muno ndekale nake miaka mingi muno nuru malekele siana sikulu kwa mbele yambie kwa performance itene muno wanato ule mwalimu la waipo musango alika Masiko Tilivota Mlingwa Movo Mutongo TV kuma kaunti ya Kitui ni Onesmus Chalo.